अहनबद मरोइब पाउ पिजरी सिक्योरिटी फोर्स की मकोक थोंबो ऑफिशियल सिंगनंग से गवर्नर अजय कुमार भल्लागा उनदना मणिपुर ताइनरीब अवांग पोगलमदम की ngam की परिंग दौरिब सिक्योरिटी की फिवम की मतंग दा खंगनदुना कुपना खनखरै सुप्रीम कोर्ट ना मतम थादुना लेख्रबा नेशनल हेराल्ड की केस के मायोक्ता कांग्रेस ना चथरिब थौंग असि मियाम द इरांग हवनबा थौसिलने हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट एन निम्बस ना फोंदोखरै अमदे इन कुमजा लिसिंग अमचापल हुमुद्रा माथोइद सोकनकिब बांग्लादेश के निंगतम लांदा पाकिस्तान की लानमी सिंगना बांग्लादेश की मरा लेजद्रबा अंगांग नुपी यावना मिचम कया हाटकिब दुगिदमक्ता लाले हाइजनबा वफम बांग्लादेश ना पाकिस्तान दा थमख्रै खुरुमजरी आइस्को मीडिया न्यूज में ताबरीब सिंह बोई तमथिंगान में तराम नोक्सबगलुना नाउजी पुंजाज इफावगी पाव संदोंग पिजरी मणिपुर थोक्लिब इरांग असिबु लाक्सिननबा अमदी मखाताना पामदब थौदोकसिंग थोलक्तनबा हाइदुना सिक्योरिटी फोर्स की माइकीदगे पाइखलिबा सेक्शन थौरांगी थबकसिंगी सरुका मोइना लमदम असिगी चिंग अमदी तंपाक्या कनबा मफम खरदा एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन सिंग माइ पांगना चथख्रे हाइना ईस्टर्न कमांड जीओसी स्पीयर कोर्प्स अमदी आईजीएआर साउथ की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंगना ngasi इम्फाल की राजभवन दा गवर्नर अजय कुमार भल्लागा हक्तेंगना उनदुना खंगनख्रे ngasi security meeting aduda general officer commanding in chief GOC in C Eastern Command Lieutenant General Ramchandra Tiwari GOC Spear Corps ki Lieutenant General Avijit S Pendakar amadi Inspector General Assam Rifle South Major General Raf Group Singh Saruk Yaki security ki makuk thongba official sing aduna Manipur ga tainari ba awang nong poklamdam ki ngamkhai ki saruk sing da oiriba security ki pibam sing matang da su kupna pongdam ki security official sing gi matung ina Indian Army Assam Rifle Manipur Police, CRPF, BSF, amadi ITBP की तोंगान बा कांगबू सिंगना स्पीयर कोर्प्स की मखादा चुराचांदपुर, बिष्णुपुर, इम्फाल ईस्ट, कक्चिंग, जिरबाम, कांगपोकपी अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लेबा चिंगननिंगाई ओइबा मफम सिंगदा एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन क्या चतकी ऑपरेशन सिंग अदुदा अंडरग्राउंड के द तरानिथोय रोम अमदी खुलाई हुबुत्रा थ्रेट के लोइनना बोम अमदी नमुई मरु कयासु फगतपंगम की हरी Security Force sing na ngarang tongan ba mafam singda chathakhiba thibumgi thabak singda improvised explosive device IED tara yauna tay atopa yamla bukusu kulai kaya fagat pangam khrem ngarang Technopol district ki saibom kundagi IED tara hand grenade nipan countrymen 9mm pistol ani maru mari pompi shell nipan fagat ki Kaching district ki wabagai buffalo farm dagi su security force na thibumgi thabak chathabada .303 rifle ball action single barrel nongwi maru kaya mortar shell .36 HE, hand grenade, rubber bullet, tear smoke shell, stun shell, IST, BT, T5 handset, BP pledging fangbang amki. Imphal West District ki Lamsangi, Lairin Kabi amadi Sanjen Bamani ki marakta leiba, Khongnau bi Kenel Lamidagi AK rifle, SLR, 9mm carbine machine gun, single barrel nongmai, pistol number 36 HE hand grenade, nongmai marukaya, LMG, SLR amadi incharge rifle gi ahangma magazine ching, smoke hand grenade, 38mm gi anti-rubber bullet, tear smoke shell, BP base amadi helmet ching phangmang amki. Imphal East ki Chingkhai Chingkhong dagi magazine ga loinana 7.62 SLR rifle 12 bore SBBL nongmai 7.65 mm pistol number 36 HE hand grenade stun shell tear smoke nongmai maru kya BP jacket BP plate amadi helmet ching phangmang amki Moirangkom Sawajam Lerek Machinda Hangba Lalaima Electronic Hubta Sakang Dava Mui Karana Bom Amatamzilam Nahari Hariba Bom Adu Ngasi Ayuk Dukan Adugi Manak Nakpada Chadok Tauba Mui Singa Tengarapan Hari Tungda Manipur Police ki team Malaktuna Hariba Bom Adu Tek Takaidana Lautok Hari Ikui dringaida afaba makalgi kulai sing paiduna social media platform kayada uttuna viral chalakkiba video amada chenaba myoi ani Manipur police na Churachandpur district ki mafum amadagi fagat pangam krai fagalaba myoi ani adudi singshonlun chahi kuntra amadi lamshwanlan tombing chahi kumapan ne hairi
अमरोमदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की वांजिंग खाब कोंग की मायुकनबदा लेबा ISP oil pump dagi lona thingkraba lalholu KYKL gi miyoi ani kusu kulai ge konana police na fagat krem falaba miyoi ani adudi mutum ranjan maitei Elias lamjingba amadi ngasepam Berlin Singh Elias kanglei kawi hari makoi ani dagi number 36HE gi hand grenade ama Chinese hand grenade ama mobile phone ani keypad mobile ani gal makhong ani panba gari amaga fangla hari National Herald case kamari leina tha si kunmanga da Supreme Court ta hearing chathagadori basi ke mayukta Congress na chathari ba thong asi BJP na kan mamong da yaning de haina BJP Manipur Pradesh ki Vice President and Nimbus ta phongdokre wafam asi mahak na ngasi thambal sanglen da phong ki ba paw gi mifam amada phongdoki bani and Nimbus na makha ta na phongdoki bada National Herald gi case asi kumja lising ni tara ni thoi dagi chatharaki bani BJP gi matam khakta da lokot pa case amanate case asi tha की तरह मंगादा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ना सुप्रीम कोर्ट ता चार्जशीट अमा फाइल तौरकी मतुंग इना था की कुन मंगादा हियरिंग चथनबगी दमक्ता मतम लेपकिबनी मसी पैकेट फम थोकपा लीगल प्रोसेस अमनी अमरोमदा कांग्रेस पार्टी ना हियरिंग चथगनी हाइरिबसी की मायुक्ता लेपतुना मियामबु इरांग हौनब होनरिबसी तफम थोक्तबा थौंग अमनी हाइन सुफुंगरोकी भारतीय प्रजा करोड़ सामग निफुसिदा हाइरिबा इदीना तौरिबा पोचे नेशनल हेराल्ड की मदद पुथोरीब चार्ज फ्रेम तौरीसे मसे आरामने हेन उन्ननब वसाई असुंबदु नमजलगा आरामदु उन्ननब तौरपा दुंबा मखोई एजिटेशन नि कांग्रेस पार्टी ना अखोई लो थाजबिरबा अदुगा जुडिशरी से मखोइना इज्जत तौबिरगदी सन्मान तौबिरगदी तांग कुमंगा फौ गाइरे हाइरगा मदुकी सुप्रीम कोर्ट पिरबा अखोई वर्डिक मसिकी राय से मसी इकाई खुंदना चटपदुना कांग्रेस पार्टी की फनी कांग्रेस पार्टी की तौरीब मैम से खंग तौबदो मकोई असुम से पिछल प्रजाद अरानब तहनब होनबसे तौरीनु है हंग तौजरे संगम चिंगो लेकाई लेबा यूनाइटेड बैप्टिस्ट चर्च तसु गुड फ्राइडे के तौरम फास्टिंग प्रोग्राम अमदी मास प्रेयर के लोइना पांथोकी सरुगा के मियामना जीसस क्राइस्ट न तंबिरंबा ngakpi haiba kathokpa amaga nungsinaba thawai gi oiba ingthabagi paujal pinaki namidasiga mari leinana skit play utpa bible pathokpa Jesus Christ na tambiramba pauktak sing nahungna miyam da khangan ki Church asigi pastor Reverend Salam Basanta Luang na miyam da numit asina lakpada ingthaba tapthaba harau nungaiba nungsi chana na himinaba amadi achumba isorgi nungsiba khangduna thakshi kasi naiba kunai ama oiresan haina su paujel pirakli Directorate of Language Planning and Implementation Government of Manipur amadi mitai irol iek loina silol apun belum milal kanglei pakna numit tarani chathagadaba mitai mek tambibagi thorom ngarang puthiba devata mandapta puthiba Welfare and Culture and Society Tripura ga kusam naduna haudokre Tormadu da Milal gi President Kaidem Ingochana Tormapu Milal gi Working President Sadokum Toma Mangang Resource Person Ukal gi General Secretary Mutum Maniton Mangang Manipur Literary and Culture and Forum Tripura gi Secretary KSS Mangal Puthiba Welfare and Culture and Society Tripura gi Secretary Sinam Deepak Manipur Sahitya Parishad Tripura gi Assistant General Secretary Konsam Atul Singha PWNCS ki Advisor and Niranjan Dattana Matang Sitna Athoiba Mithung amadi akanaba Mithung Lensing on Saruk Yaki Tormadu da Milalgi General Secretary Languljam Nongmai Lembina Tormasigi Nungi Warol Thamki Tormasiga Iroinana Milalna Tripura gi Mitei Taba Mafum Singh da Pakshana Mitei Mek Takpi Tambiba Hokre Mitei Mek Takpi Tambibagi Thorom Singh Asida Waikom Gojen Mitei Amadi Sinam Kundisa Su Saruk Yari Panbayabadi Milalna Mifung Kuding Makta Mitei Mayekpo Kangan Hayanaba Lepalaitana Honaduna Lakli Manipur gi mapanda joina takraba I gi mari oiriba sing khakta natana mipum kuding makta hayanaba thorombasi tangkak naina changshin kigani hari loina na milalna lol mayek chakhatna naba changshiliba khongjang asida mipum kuding makna sagot piu haina sulub asigi maikei dege thadorki cherol amada khanglakli National Fire Service Week
2025 की सरुक अमु ओइना मणिपुर फायर सर्विस ना चथरकिबा मियाम दा महौ लांगपोक्तगी मतौ करम ना ngakthokadage haibana chingba sing asi da ngasi chu mafung kayada fire safety awareness amasung mock drill sing pangthokre ngasi mari ni chanma numit asida tonga tonga college hospital amadi hostel single haibidi rims hospital lamphel UNACO college khongman classic grande chungmerong amadi angel hospital uripokta fire service department gi staff kayana fire safety awareness amasung mock drill sing pangthoki Imphal Municipal Corporation IMC na sinduna Senior Citizens Recreation Point hogdokpui thorma mangasi dagamapal da leiba laising saibi da pangthokre thormaduda IMC gi mayor L Lokesor mahut ki director ngangum utam singh amadi IMC gi Municipal Commissioner K Chandrakumar Singh na maru eba mithunglen singh oina sargaki loinana tonga tongan ba watching gi cooperator singh chu sargaki thoromga mari leinana mahut ki director ngangum utam na phongdokki bada mioi ama khaktana Imphal City manung asi kaidawungda nalhan mangamloi maramasina aikoi mayam punna matam changna thabak loina thabak oina pangthuktuna honamina bu mathoktai haiki loina na kaithel gi masai gol de hingliba mioi sing nasu Imphal City bu lu nana thamna bu honabada achoba thodang lawbiu haina su appeal tawki ayamana masina len basumam ngadaba natte magic haiba natte ngasi nalan la si ena koi mayam je wasat naraga hayeng nonga lapada surok se kan trick lang na leram gadaba natte akhoi mayam punna matam changna honamina mamachan Imphal Municipal Corporation ga akhoi tanarga haudoke na khanjari bese pofam phami ba ima ibel singchide ayuk ayukta legang na yaba plastic khause ayukta yenthok biraba ima ibel singdagi lupa yang kai logdoi ni ko plastic se free da bidoi na te khudam oina maman gudi am sina lepcha janu aina khan gudi lupa yang kai na khan bane si pithu ani ayukta yentho ani ai loroi yumdagi bujare haiba yaroi am sina piba khause logoroni lobiraba matungda horen isa gi pochai se yonba loiramaba matungda swaida IMC gi amora kai langthopam dampa pleasure ma khinba ko maduda amora kai se ek hapchan birambaga nakanda hangiba counter sidagi ngasai lupa yang kai logi bodo adudagi lupa nifu handokpa lupa tara amana kai them gi sendokpagi luna nana thambagi charge oina IMC da bibi gadaba masida ima ibel singna support obiu adugi lupa tara do kamu biganu Amuko gi miyeng makada United Club Organization of Bishnupur District apun belup ningthaukong amadi NAYC ga kusam na duna ngasi ningthaukong awangkuno community hall da Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ki health card sab gi thormamu pangthokre thormaduda mioi chamaromgi PMJY card sing sakhi ngasi ki card sab gi thormaduda amuko gi vice president Dr Norendra Thoksom L Lokendro Yukovit ki president W Basanta general secretary Yukovit L Premjit Yukovit ki finance secretary TS Gopen apun belup ningthaukong gi convener S Nushi Babu NAYC gi general secretary A Surjit amadi PMJY amasung CMIST gi district program coordinator Lamabam Deepak namaru oiba mioi sing oina sargaki Yukovit ki general secretary L Premjit na phongdok ki bada ana ek yarokpa matamda layeng na basel leitabana maram oiraga mayok nariba awaba sing adu kharada oirba su kohan nabagi pandamda PMJY card sabagi thormasi pangthokpani loina na Bishnupur district ki tongan ba mafum kaya da su local club singa kusam na duna hariba thormasi makhata na pangthokhi gane hari In kumja lising ama chamapal humudra mathoi da songna kiba Bangladesh ke ningtam landa Pakistan ke lanmi singna Bangladesh ki mara lejidraba angang nupi yauna micham kaya hat kiba dugi namakta lale hajana ba wafam Bangladesh na Pakistan na tamkre masing mathakta Bangladesh ta Pakistan na pifam thokpa sendoi singi senfam su hengkan han kre wafam musi ngarang Bangladesh ki daka da pangthok kiba leibak ani ki foreign secretary ki mifam loirba matungda Bangladesh ki foreign secretary AM Jasim Uddin na pangmi sing da phongdok kibari nishing bayabadi inkumja lising amapal humpudara mathoi da thokiba leibak ani ki landa operation searchlight haina mington piduna Pakistan na Bangladesh ki mathakta chathakiba lan aduda Bengali lak kuntrarom hat ki bagaloina na nupi lak amongi mathakta Pakistan ki lanmi singa namja namthek nabagi thong sing chathaki haiki ngarang leibak ani ki marakta foreign secretary sing mi famadu Dhaka gi state guest house to pangthoki
Bangladesh ki maike dagi Foreign Secretary M Jasim Uddin na lusing ki eduga Pakistan ki maike dagi na Pakistan ki Foreign Secretary Amna Balos na lusing ki Pamising da wangang bada Foreign Secretary M Jasim Uddin na haiki bada laibang ani ki marakta wakai bangam dana lairak ki ba wafum kayada laibang ani na wakanaki kana badu da Bangladesh da lairba Pakistan masa sing halanba Bangladesh na fangkom thokpa Lansing Pakistan pithok halakpa ingkumja lising hamsapol humpudra da thokiba nonglei nungsita mapalaibak tege pirkiba mateng sing handok hanba amadi hongdobi matung ina ingkumja lising hamsapol humpudra matoi ningtam lanfamda Pakistan na Bangladesh ki micham kaya hat ki badu ginamukta lale hajohan ba wafum sing asid khanaki nakalamuram da Pakistan ke Foreign Secretary Amna Balos nasu Bangladesh ke Foreign Advisor Muhammad Tawhid Hussein gasu unaki ngarang leibani ki Foreign Secretary na unari ba si chahi tara manga matung dani masigi mamang da haibadi ingkumja lising ni tara gi November thada Islamabad ta amuk unakre Bangladesh ke advisor oiriba Muhammad Yunus nasu Pakistan ki Foreign Secretary Amna Balos ka unaduna warisanaki Lamdam masigi art amani culture da arang batawan michakum na tomthit ngalamba saknare ba saisakpa thongam gose maite ne khang khangodana laikidabada Manipur Students Federation MSF na awawa phungdorkli MSF ki publicity secretary Abhijit Kobrabam na kuyek pidona thadorok cherol amada oza gose mitei thongam laibak asigi achangma mapari amani Manipuri khunung isai nat ki isai amadi Manipuri jagoi gi lamda thoidok na miyam gi thogal tawduna mipung kuding gi thawai hakchang ani makpu huduna Kudum Chanma Namkiba Atangba Seshakba Amo Iramki Mahak Inkumza Lising Amchampal Yankai Market Chechet Amada Imphal West Ki Manung Chanaleba Nagama Pal Singjubum Lerak the Poki Machagi Chahi Naurigi Matamdagi Hauna folk music folk song da Thamui Shengna Kathoktuna Lakiba Mishak Amani Hairi Kathokpadana Masar Oiduna Kunaya Siga Choba Togdang Loramba Ozago Se Mite Tongamna Laikidabada MSF ki Maike Digi Laikidrabagi Atawaina Mapugi Laikol the Ingna China Potaza Boyristan Hainasu Tony Zabagalina Maki Imung Manungi Awabadasu Saruk Yari Haina Makatarakli Asangba communication na sinduna ke nganbana iba thamoige kholaw haina mingthonba lairik ama form gi thorom ngasi major kul da leiba Manipur Press Club ki Loktak Hall da pangthokre thormadu da retire IAS Kangjam Radha Kumar social activist ningthiam cha sanayaima socio political activist Chongtham Bijoy Manipur High Court Bar Association ki president Yumnam Nirmal Chan amadi lairik asibu review tawri Department of Manipur University ki associate professor Dr. Chirom Rasketan Singna Maru Iba Mithunglen Singh Minister Yaki. The Living Art Academy Manipur Thangta Laman Thangta Sinduna Laman Thangta Mahisangi Chahini Puntui Suba Mapo Kumon Torom Nasi Sagol Mantera Laukrak Pumlekai the Leban Nation Community Hall the Pangto Crave. Toramadura Manipur University Manipur University of Culture ki Vice Chancellor Professor Paunam Gunindro Angom Ningthau Sana Konung Manipur gi Angom Poiri Ton amadi Manipur University of Culture ki Assistant Professor Makon Mani Mongsabana Maru Oiba Mithunglen Singh on Sarpyaki Toramaduda Laman Thangta Mahisang asigi laikidraba Sentak Purel Singhi Saktamda Haikat Laikat Tamduna Kaikum Nabusu Utki Toramaduga Mari Lenana Laman Thangta gi Principal Chungkham Sunil Kumar na Phongdok kibada Haukibukumza Lising Amachapal Marfu Humdoida Laman Thangta Mahisang asi Sapong Lakibani Mamang Matamdadi Culture gi Oiba Tongan Toanba Lamsing da Takpi Tambiba Kaya Tawduna Lakibani Adubu Lising ani Tara Mangadadi Thangta Kaktagi Oiba Mahisang Ama Ontoktuna Iramdam gi Oiba Iramdam gi Oiba Mahi asibo Khonai asida Mayek Sengna Kangananaba Mahiroi Kaya Ama Putoktuna Lakli Laman Thangta na Matamamagi Layo Krava Thangta da Toidok Hendokna Maming Lairaba Oza Singna Tambiramba Kanglon Singadu Horkliba Naha Kayada Mahi asibo Kangan Basi Yam Namaru Oriba Manim Loinana Mahi Sigi Kana Basing Adu Lomina Duna Chokotpa Chong Makunayama Ohenba Matuktai Marmusina Thangtagi Mahi asi Menkat Pangamnava Haibagi Pandamda Thoramasi Pangtupanaki Ladiba Matamki Hamnaiba Amadi Angta the Kangarbo Yasin Matam Chingu Laksarga Nasi Pena Nasi Horo Miron Chinga Mai si kada kajiko so kana piraga Pudimona Masi kana Jilominaga Lam Pudimakta season Narga Akoi Oiba Mara Weraga Tamuriba Pudimaxi Abo Ontopangamba Amadi Lam Pudimuchin of Namaga Abo si Pangtoga Punai si Sofapata
amadi ngasigi mirona ningan dari basing ngasi ningan natana asang bu kunai mu wahin mata thang tagi mai asi naman thang tana tawjari bu kana khajik asina men khatcha bu ngamgadra habi pandamda ngasigi sumlaba Manipuri to subang ko mon forum se pangkok sabat. From the direction Piba, Binodini Moirang Themam, the Tombisna, Changamayumna, producer, Oiduna Putokpa, Tamoy Atia, Haina Mintonba, Manipuri feature film, Nasi Manipuri State Film Development Society, MSF Diesta, Premier Show Utkre. Premier Show Utkada Utkiba, Film Adu, Miam, the Kudol Tamdri Manguinana, Film Director, Film Adu the Saruk Yakiba Artisting, Yauna Film Adu Putokna Bohonaba Matamda, Tongan but Taudang Lokiba, Pumnamak, Lengan PM, the certificate Piduna Ikakumna Wotki. Premier Show Pagi Thoramatuda in a Manipuri Lok Sabha MP, Dr. Angum Chabi Mola Koijam, Council of Higher Secondary Education Manipuri Hanagi Chairman, Dr. Lamabam Mohendro, film activist Narendra Ningomba, Amadi Film Forum Manipuri Chairman, Laimium Surjakanta Sarmana, Maru Mitun and Simon Sargaki. Howzik Sanabagi Paum from beginning. Howzik Hanwi Pauda, Manipur Horse Riding and Polo Association, Sindra Mapal Kangjay Bunda, Chathar Liba Kuntramato Ishuba Governors Cup Invitation Polo Tournament Ge, Champion X Polo Club Wankai na Champion Oikre. Kunsuba Governors Cup Women's Polo Tournament Ge winner na IRC Lampiel Oikre Oivangam Kre. Chathar Liba Tournament Seeking as Kuntramato Ishuba Governors Cup Invitation Polo Tournament Ge Sanakiba. Final Mesta X Polo Club Wankaina, MPSC Manipur Police Team Bibu, Panjal Manga Anida Maitibu Piki. Mechachimai Park X Polo Club Ki Panjal Manga Adu, T. Santos, El Atangba Mudi El Kokesona, Panjal Amum Janmangaki, Team Masigi Sanaroi, T. Jacob Na, Panjal Ani Chanki, Kunsuba Governors Women's Polo Tournament Gisanakiba Final Mesta, IRC Lampielna Assam Rifles Polo Timbo, Panjal Tare Tarukta Maitibu Piki. Mechachimai Park IRC Panjal Tare Ledu, Ts Tanana Panjal Hum Chanmangavki, Empriana Panjal Ani Chanmangavki, KS Havi and Panjal Ama Chanmangavki. Mechachida Assam Rifles Polo Team Panjal Tarukadu, Veronica Oinam na Panjal Mari Oi Chanmangavki, Victoria Oinam Amadi, ISP2 na Panjal Amum Chanmangavki. Pangtoki Tournament, Ani Asida Mai Park Team Singda, Sialgi Mana Amadi, Trophy Kusina Kibagalina, Semi-finals Amadi Quarter Final Changlak Kiba Team Dasu, Sialgi Mana Kusina Duna Kaikum Luinana, Puni Thawat Kim. Tournament Asilo Shinmiki Thoramda Manipuri Governor Ajay Kumar Valla, Manipur Horse Riding and Polo Association Ki President is Dilip Amadi Agriculture, Forest Amadi Wakski, Principal Secretary Arun Kumar Sinhana, Atoba Mitun and Simon Saruyaki. Manipur State Badminton Association Sinduna DM University da Lairibe Association Asigi Sanglenda Chatharakiba Nipunito Shuba in the district Amadi Bumapan Suba State Open Badminton Championship King Sanakiba Nupi Kangluki team event da Imphal East District na Imphal West District po stretch set home sinoda Mighty Bupidna team champion Oibangam Kre Menski team event final da Visnupuna Imphal West po set home ani da Mighty Bupidna team champion Oiki. Manipur Cricket Association na team Kuntrana Group Manga da Saruk Yaraga, Tasiki Taratarukagi Hovduna Chatrak Liba Om Suba, MNC under 19 men's tournament Gingasi Model Higher Secondary Amadi, Oriental College Ground the Chanakiba, Mesta AMC Etawalna, KSDO Kiamgibo, Ran Yankaida Maitiba Pikre, Mesa Sida AMC and An Innings the Bet Paidan over Kuntra Loivida, we can Nipan to Raga Rancham when you foot Logdana, Target Rancham when you foot Tamkivida, KSDO and Anisu Innings the Bet Paiduna, over Kunitoiga Ball Humda. Wicket loina turaga ran marfudara taruk lauduna mechachi maiti banaki tournament asing asi lines in public ground sanaki ba mesta force ketrigauna LCC lapsangbo ran chamaga marfudara mapan na maiti ba pikre mechachi da force na han innings the bet paiduna over kuntaruk ta wicket mapan turaga ran chani ga kullauki ani so innings the LCC na over mapan ga ball anida wicket loina turaga ran kun mangak lauduna mechachi maiti banaki thawal moijing ground da sanaki ba mesta REYS Nagama Palna Ran Kunmatoi da Tau Tawai one book mighty were picre. Metsashida REYS na Ahan innings the Vet Pyraga, over Taramanga ball home the wicket loina Turaga and Humudra Nitoi Lauduna
target humbutra humdoi thamki thauna ni sobe innings ta bet paraga over taramari ge ball amada wicket loina turaga run ni phuma thoi khak loduna match ashi mai chi banamki khangbo public ground da sanaki ba match ta blue hawk khuraina as triple c singamai bo run cham ga tarani pa da mai thi ba pikre match ashi da blue hawk na an be innings ta bet paraga over kuntra mari loib da wicket ma pan turaga run chani ga amma lauki ani sobe innings ta as triple c na bet paraga over tarani pa ge ball mari da wicket loina turaga run humbutra taru khak lo mamduna match ashi mai thi banamki tauthong ground lamsang da sanaki ba match ta SU Sagolbanna run yakai humdoida CYSA Kangbopu mai thibu pikre match asida SU na an be innings the bet paitna over kumapalo with the wicket nipan to raga ran cham mor pudara in thilo kibida SYCA na over kunipan ge ball marida wicket loina turaga ran cham ga ni futar logdana match asi mai thibu nanki Assam Cricket Association Sindhuna Chaliba Thas ki tarama pandagi kuntra fawba Guwahati da chathagadauri bahan ba Northeast Little Master Trophy da saruk yanaba Manipur ki team ngarang Guwahati ki damakta Imphal thadokre team asida punna sanoi taratret amadi support staff mangana saruk yari team asibu Manipur Cricket Association ki officials singna uniform amadi kit ching kusina duna yafa paujal galoina na Luang Sangmam Cricket Ground dalam thaki Manipur ki team asida Daniel Seram na captain Telaiba Sagat Pam na vice captain oiki support staff ta Lamabon Somola na team manager Namoizam Lokeson na coach Rajkumar Jyotish na assistant coach Nepram Joylalita team physio amadi toijam Bikensen na trainer ni tournament asida Manipur group B Kanglup ta Tripura Sikkim amadi Nagaland ga lamba tawnaragani Manipur ki ahan ba match thasi kunma thoida yumthang nariba Nagaland ga sanaragani team asibu mai pak na Manipur Cricket Association ya paujal pirakli School Games Federation of India ki Makada Department of Youth Affairs and Sports Government of Manipur Sindhuna Chaliba Thasi ki tare ta hautuna chatarliba Hupunipan Suba National School Games Championship ki ngasi Kumulampak Sports Complex ki main stadium da sanakiba Dopi Kanglov ki mesta Punjab na Bihar bo goal ahum sinoda maithiba pikre match amadana Maharashtra na Gujarat po goal ani amada maithiba pikre Kumulampak ki practice ground 1 da sanakiba mesta Jharkhand Rajasthan bo goal manga sinoda maithiba pikre practice ground 2 da sanakiba mesta Odisha na Gujarat po goal ani amada maithiba pikre practice ground 1 da sanakiba mesta Tamil Nadu na Chandigarh bo goal ahum sinoda maithiba pikre practice ground 2 da sanakiba mesta Jharkhand na CBSE bo goal ani sinoda maithiba pikre main stadium da sanakiba mesta Haryana na Puducherry bo goal mapan sinoda maithiba pikre match amadana Manipur na Madhya Pradesh po goal ani sinoda maithiba pikre tournament sing asi sanakiba Nova Kanglov ki match sing da ESU Wankai ground na sanakiba mesta Manipur na Arunachal Pradesh po goal mani sinoda maithiba pikre match amadana Uttar Pradesh na Andaman and Nicobar Island po goal ahum sinoda maithiba pikre practice ground 1 da sanakiba mesta West Bengal and Delhi po goal ama sinoda maithiba pikre chathragliba games asige sanakiba Sevak Takraw masana gi Nupa Kanglov ta Maharashtra na Telangana po set ani sinoda maithiba pikre Jharkhand na CBSE bo set ani sinoda maithiba pikre Madhya Pradesh na Punjab po set ani sinoda maithiba piki Tamil Nadu na Andhra Pradesh po set ani sinoda maithiba piki Nupi Kanglov ta ngasi sanakiba quarter final match sing da Manipur na Bihar Assam na Uttar Pradesh Nagaland na Maharashtra amadi Andhra Pradesh na Rajasthan bo straight set ani sinoda maithiba pidna semi final jangkrai Asi Kanglaipak Students Association KS Jirbam District Council amadi Jirbam Women Association of Kanglaipak Jimwakna Sindhuna Jirbam gi bau parada leiba PWD Guest House tamapan chuba Jiri 33 observation kam mani chuba Jiri sports meet ki thoram pangthokre ngasi ki thoram badira Jirbam gi social activist and Buddhist Singh Kanglaipak Students Association Jirbam District Council ki president K Somorjit Singh KSA headquarters ki president Sukam Vidananda KSA headquarters ki vice president Tiam Johnson, Jimwa ki president, T.S. Gini, International Peace and Social Advancement IPSA Jirbaung ki president, J. Evol Sarama Musung Struggling Women Association SWA Jirbaung ki president, K. IBM Nungsi Devi na matang sina atoy mitung thoromapu amadi akhanaba mitung lensingona dais the pangki thoromasi ki manung chana taram na upugi waro thambagaloi na Thoromasi ka mari lainana mioi kaya na KSA na tauriba thabak thorom kaya bu sikhake loina tara mari suba jiri sports meet ka mari lainana pangthok ki marathon race amadi nupi gi thauri chingnabi gi makong mathang taraba singda prize singkusina ke athoi mi thungni waron piraduna n budachandra na hai ki bada KSA na tara mari suba jiri sports meet pangthok libasi afaba kongthang amani sports asina maram moraga
फतब चिंजाक थादोकपदा मतेंग कया ओय अमसुंग खुनाय असिदा मयाय काव चिंजाक साबा मियोय क्या लैरिब असिसु मसिंग हंथहनबदा अचौब मतेंग ओरगनि हाइके अमरोमदा थरम मपुगी वारोलदा केस समरजित सिंह हाइकेबदा केसेना स्पोर्ट्स पांथोकलिबा सिगी मरु ओइब पांदमदि हौरकलिबा ना कया सिंग असिबो तिजंग काइजंग दबा तंगदु तुंगी युमबिरियल सिंग ओहनबनि मथंगी चहिदरी स्पोर्ट्स मीट असि हंदक पांथोकलिबा सिदगी हेन चाउना पांथोकननबा पादम थमदि हाइरि चाहिए सिगा ओइना होकिबा मार्च 13 कुंतरुक फावबा सामगी तिनसुकियादा पांथोकिबा अनिसुबा नॉर्थ ईस्ट जोन जूनियर खो चैंपियनशिप लिसिंग अनि कुनमंगा असम बॉयज एंड गर्ल्स अमदी मार्च 13 एप्रिल 1 फावबा पुरीदा पांथोकिबा 53 लक्षुबा सीनियर नेशनल खो चैंपियनशिप ता सरुगा आकिबा मकागे सानरोय मेडालिस्ट सिंगी ग्रांड गेट टुगेदर अमदी मखोइबो तरामना ओक्तना पुंगिंग तवतपगे थोरममा ngasi थौबाल खांगबोक्ता लेबा बासु ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता पांथोखरे मणिपुर एमेचर खो एसोसिएशन मकाना सिंदुना पांथोकिबा थोरम मदुदा डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन थौबाल की प्रेसिडेंट एम मनी मकागी वाइस प्रेसिडेंट एल बिजेन बासु की वाइस प्रेसिडेंट एल सैम मोहम्मदी साई NERC तागल इम्फाल की रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर कोंसम माइकल न चिंगमना मियोय क्याना सरगाकी चैंपियनशिप अदुदा मेडल लौख्रबो सानरोय सिंगदा सर्टिफिकेट अमदी अचम खुदोल सिंगतमदुना पुंगी थवतकी तरंगे वारोल पिरदुना मकागी जनरल सेक्रेटरी मधुसूदोना प्लेयर सिंगबु पुंग थगतुना अपेन बफुंगोपगा लोइनना लंदमसिना लैरिबा ग्रासरूट लेवल दा लैरिबा पिकलिबा सानरोय सिंगबु सेमगतपगी पानमदा चाहि असिगी मे थागे अंगन बसरुक्तगे समर कोचिंग कैंप हौरगने हाइकी कैंप असि ममांग चाहिदा मफम तरुक्ता पांथोकी चाहि असिगी ओइनदि मफम 10 दा पांथोकनबा पानम थबली कैंप असिबु माइ पांगनबा मकागे ऑफिशियल सिंग अमदि सीनियर प्लेयर सिंगना कोऑपरेट तौबिनबसु अपील तौकी यूपी की आसमीर पांथोकी निफूम रक्सुबा जूनियर नेशनल खो चैंपियनशिप की जूनियर टीम अमदि 53 रक्सुबा सीनियर नेशनल खो टीम अनिगी मरक्ता एग्जीबिशन मैच अमसु सानकी जूनियर नॉर्थ ईस्ट जोन खो चैंपियनशिप मधुदा सरुजारुबा अखोई मणिपुर अमचल खो एसोसिएशन की नुपा मचा अमसुंग नुपी मचा टीम अनिबंगना नुपा विनर अदुगा नुपी की रनर्स अप तारकपा मखोई अमदी अदु इथंग थंगनाइदी इकुई कुइदना अमुक पुरीदा पांथोपा 57 जूनियर सीनियर नेशनल खो चैंपियनशिप तसरु यारुबा अखोई नुपा अमदी नुपी टीम अनि हाइरिबा टीम मरी असी कोइना एसोसिएशन की माइकीदगी मखोइबु ngasi amtan pullaga makoina thennaruba tournament da yaurubagi awan ngai myam ado koi pulminaraga get together ma tawraga makoi singsibo koina encourage to boma da ta lei hani khanbadigi ngasi program asi ko sinjaban hauzik aroi da marui pa amona pisari Security Force की मकुक थोंबा ऑफिशियल सिंह नंगासी गवर्नर अजय कुमार बलागा उनदुना मणिपुर का ताइनरिबा अवांगनों पुकलमदम की नमखै की परिंग ओरिबा सेक्यूरिटी की फिवम की मतंगदा खंगनदुना कुपना खनखरै सुप्रीम कोर्ट ना मतम थादुना लैख्रबा नेशनल हेराल्ड की केस की मायुक्ता कांग्रेस ना चथरिबा थोंग असि मियामदा इरांग हवनबा थौसिलने हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट एंड निम्बस ना फुंगोख्रै अमदी इंकुमजा लिसिंग अमचामपल हुंपुद्रा माथोई दे सोकनकिबा बांग्लादेश के निंगतम लांदा पाकिस्तान के लानमी सिंगना बांग्लादेश की मरा लेजेद्रबा अंगांग नुपी यावना मिचम कया हाटकिबा दुगिनमक्ता लाले हाइजेनबा वफम बांग्लादेश ना पाकिस्तान दा थमख्रै ngasi ko ina dia ISCOM media news ki policy jare meng tabrib sungbai tom tingan man amung hana kurum jare